Hi mga ka-Ronbel, kumusta yung Martes? Dere, hangin-hangin gid siya, pero ano uwan, okay ra. Ya lami man siya ihigop og sabaw nga halang kaayo oy. Timing kay gihatagan kog usa ra pud ka pack nga Shin Ramyun. Para nay makuha ang vitamins atong sagulan og cabbage, carrot ug duha ka itlog. Ang usa ka itlog itagak nato isagol nato sa sabaw ug ang usa atong i-boiled para atong topping. Upat ka tasa nga tubig akong gisabaw ani. Wala na ko gi-add nga seasoning ani katurang free sa sud sa Shin Ramyun nga pack. Kanang Shin Ramyun kay introduce ni katong October 1986 by Nong Shim. Naka-idea sila og sugogi janggok, a cabbage and beef stew nga mao ang most popular traditional South Korean dishes. And ingon si Jason Park, di gid okay kanon ang kaning instant noodles every day. Okay raw once a week or once every 2 weeks. According to healthline.com, mag-review ni Jillian Kobala, nga kuwang gini siya sa many important nutrients. Sa hilig og ramen noodles, how to make it healthier, pag-add lang og vegetables og mga protein sama sa egg or uban pang meat. Last ko kaon ay 3 years ago, nya nakauyon kay ko, nya karon kay gi-remindan ko ni Betty, gitugnaw ko nya ganahan kay ko mahigop og sabaw nga pareha gyud timpla ani. Sus perfect timing kay gihatagan ko kay patilawon kuno ko. Mong enjoy kani akong lunch ron. Pag enjoy sad mo, happy lunch everyone. Mo kay Aaron Belgams.